Ali pazite, kada vi koji ste u opoziciji govorite kako dolaze i raspituju se za fotelje, kako je onda kad ste na vlasti? A da vam kažem nešto, znate, samo čovjek koji je neiskren i koji laže, reći će vam kako to ne planiraju. Postoji jedan deo profesionalnih tipova u ovoj zemlji koji ništa drugo ne rade nego gledaju kako da se dočepaju nekakve menadžerske funkcije i kako će da otimaju pare. Ja to ne bih nazvao političkim partijama kao krivcima u ovoj zemlji, već nekom vrstom interesnih grupa. A interesne grupe u ovoj zemlji su neka mešavina tajkuna, uvezanih sa pojedinim političarima, koji nemaju svoje ja, već ih interesuje samo dubok novčanik, nemaju nikakvu drugu ideju u svom životu i oni su ti koji vedre i oblače. Ja mogu za mnoge od naših biznismena da vam pokažem kako i na koji način su menjali strane. Od vlasti koju su mnogo voleli 90. godina do jedne vlasti, ne znam, Vojislava Koštunice, do toga da danas obožavaju vlast Demokratske stranke. A šta vam to znači da su voleli? Pa zar nije normalno da oni posluju da rade bilo ko da je na vlasti? Pa nije problem kad posluju, ali je problem kad posluju na sljedeći način. Ja ću večeras ekskluzivno da pokažem vašim gledalcima i građanima Srbije određene stvari. Ovo je dobro, volimo kad je nešto ekskluzivno. Dakle, molim vas da vi pogledate ovo. Ja sam svedok ovde sada. Da. Izvinite, Cvjeti nešto ništa. Ja ovde raspolažem na ime kompletnom... Pljačka od 12 miliona eura za... Pa sad ću vam reći. Svi znate... Lokacija Kralja Milana i Kralja Milutina. Gde se nalazi Kralja Milana ulica u Beogradu, dakle od Slavije do Terazija. Od broja 25 do 31a i ulica Kralja Milutina koja seče od broja 14 do 18. Na ime preduzeća je određena, preduzeća Rudnap i preduzeća Eki Investment. Vlasnici su slučajno gospodin Vojin Lazarević i sa druge strane gospoda Danko Đunić i gospodin Aleksandar Vlahović. Oni su vlasnici tog zemljišta, o tome ćemo kasnije kako i na koji način se do toga stiglo. Oni su dobili građevinske dozvole 2009. godine. Šta se zbiva? Vi očekujete počeće da grade? Ne. Oni čekaju početak 2011. godine. Znate li zašto? Ne. Pa zato što umeđu vremenu je neko doneo odluku koja je sakrivena potpuno, a ja ću vam pokazati kako se to sakriva i na koji način, što možete da vidite iz sljedećih papira, u grafičkom rešenju gde i kako i na koji način to ucrtano. Menja se, dolazi do prezoniranja i više to nije ekstra zona, već je to takozvana prva zona. A znate šta se sa tim zbiva? Umesto da platite 81.000 po kvadratnom metru, vi plaćate 30.000 po kvadratnom metru. Što znači? Da ćete na 30.000 kvadratnih metara, možete da izračunate tu razliku, uštedeti 12 miliona evra. 12 miliona evra, a bit ćete u zoni tobože kao što je Ustanička ulica u Beogradu. Pa vas ja pitam, da li je bolja lokacija Kralja Milana kod Slavije ili Ustanička? To je dozvoljeno samo zato da bi neki tajkuni, da bi neki biznismeni mogli da imaju ogroman novac, da li će da daju nekoj partiji ili ne. Ja u to kako se mnogo finansiraju partije ne verujem, već mislim da se finansiraju pojedinci. Zato što partije ne vidite previše u kampanji sa ne znam kolikim velikim troškom i ti koji troše pokazuju da im je do partije stalo. Već su samo pojedinci bogatiji. Jel vi sada s ovim primjerom govorite na koji način govorim kako se pljačka država, kako interesne grupe pljačkaju građane ove zemlje. Sad ljudi jedu bajat hleb, a oni su na jednom papiru za 5 minuta, evo vam ga ugovor. Evo vam kad je dobijena građevinska dozvola, prijava radova vam dolazi 2011. Na jednom primjeru vam pokazujem kako ljudi moraju da jedu bajat hleb, a oni će da žive u svojim San Sikerima, u svojim vilama i u ne znam čemu sve. Pri tome će da potkupe jednog ili dvojicu političara i reći će da drže čitave stranke. To je suština. Srbijom vladaju interesne grupe kojima niko ne sme da kaže, jer ja imena koja sam pomenuo su veoma opasni i moćni ljudi. I znam da su sutra nagrabusili 2 dnevne novine, da su posle toga mnogi drugi iz Srpske napredne stranke nagrabusili zbog toga što su tako nešto rekli. Ja vas pitam, evo vam kompletna dokumentacija, Olja, kogod želi nada, pogledajte svi ugovori, pa mi recite šta od toga nije istina. I možda je bolje da se obratite nadležnim institucijama nego da ovde sada pravite predstavu. Možda je ovo tema emisije, ja to nisam tako razumela, zaista mislim da nije u redu da sad, šta sad, ostaje jedino da verujemo ili ne verujemo. Ja kažem, postoje institucije, dostavite institucijama, ja nisam ni istražni organ, ni policija, nisam ni Agencija za borbu protiv korupcije, dakle postoje institucije kojima se obratite, a nemojte od toga da pravite političke kampanje. Ja nigde nisam pomenuo Demokratsku stranku, ali vi ste prvi progovorili kao da ste znali da mislim na Demokratsku stranku. Pa nemojte, molim vas, zato što
ova emisija nije, po mom dubokom osjećaju, nije bila zamišljena tako. Jer ja sam mogla da dođem sa tonama papira iz 99. godine kada ste vi bili na vlasti. Pa da vidimo šta se tada sve kralo. To ste tonama papira doneli. Ako smo krali, ajde uhapsite me posle emisije. Uhapsite posle emisije. Pa ne mislim da ste vi lično. Pa ne mislite vi lično. Pa dobro, ja mislim da su oni lično ukrali 12 miliona evra i doneo sam te papire. Ja govorim o tome da ako je ovo tema, onda se izvinjavam, nas niste obavestili o tome šta je tema i mi nismo došli sa papirima kojim bi mogli da dokumentujemo ono što tvrdimo. Dakle, ako je to tema, u redu. Nije sad ovde u pitanju tema, ali... Gospođo Kovačević, oprostite, samo u jednoj rečenici ako mogu da kažem. Izvinite, po ovoj zemlji nije tema kad govorite o partijama. Da su vas ili nekog drugog uhvatili sa koferčetom od ne znam koliko hiljada ili miliona, ne znam čega, vi biste bili u zatvoru. Ali zato što je neko iz vlasti uhvaćen sa tim koferčetom, zato on može da dobije čak i oslobađajuću presudu. Zato u ovoj zemlji kad prebacite 2 miliona maraka koje dobijete za cementar u Holcim i to imate na računu prikazane novce, nemate problem sa tim i on može da dobije oslobađajuću presudu. Ali će zato svi koji su slučajno protiv režima dobijati osuđujuće presude šta god da su uradili, kako god da su uradili. To govori o lošem sistemu. Nama je potreban sistem. Jedino on može da reši probleme, jer Srbi odlično rade u Nemačkoj. Najbolji su radnici. Nismo mi loši radnici, mi smo vredni ljudi, ali nam je potreban drugačiji sistem. I ne može neko za jedan dan, jednim perom i jednim parčetom papira da otme 12 miliona maraka. To prosto u jednoj zemlji ne može da se dešava.